ولكن لما سمعنا هذا رخاوة. طب كيف يكون شدة ورخاوة؟ يعني حتى هنا قلنا تلاصق لا بد انقطاع صوت، وهنا تضييق لا تلاصق جريان صوت. وجدنا مين؟ تلاصق وجريان صوت. تفهمون شيئا؟ تشرح. Jadi Syekh mengingatkan bahwasanya pada syiddah ini ada berapa huruf? Ada 8. Di rafawa ada berapa? Ada 15. Oke. Jumlahnya berapa? Berarti ada sisa berapa huruf lagi? Ada 5. Tapi sebelum kita mengaji kelima itu, dari Syekh mengingatkan di sini. Pada huruf apa di sini kan? Ajin, fathim, bakat. Apa beda huruf dal dengan ta ketika kita sukunkan? Atau ketika kita ucapkan? Ini kembali ke materi kemarin. Huruf dal ini ketika kita baca tadi apa dia? Jahat. Kalau ta keluar itu yang saya ingatkan tadi, ya. Jadi kita sudah dapat 2 sifat. Apa? Di sini bisa kita praktekkan 2 sih. Ada sisa 5 huruf lagi. Seperti yang disuruh praktek dengan ketika lihat apa, kita lihat mulut kita atau 2 bibir kita. Lengket enggak? Maka kalau lengket, mana poinnya ada di sini? Maka yang terpikir oleh kita apa? Oh, syiddah. Tapi rupanya suara kita masih enggak. Oh, ada di sini kok. Kok udah ke sini. Nah, maka ada poin satu lagi yang akan disampaikan oleh 5 huruf lah. العلماء لم يستطيعوا أن يضعوا ميم مع الشدة لأن صوتها يجري وإن كان فيها تلاصق، ولم يستطيعوا أن يضعوها مع الرخاوة لأن فيها تلاصق، فيها وإن كان صوتها يجري. فماذا فعلوا؟ قالوا إذن هي بين إذا أول الحروف البينية الميم، وأختها تماما النون. خذ نفس. اللسان التصق تلاصق صحيح؟ التصق صحيح؟ طب هل انقطع الصوت؟ لا، جريان. إذا هي بين. نقول كيف؟ قولوا جميعا اثبت. خذ نفسا. لا، يعني مش تفهم. يقول ويسقط على حاله ويأخذ النفس دون أن يغلق فمه. Ucap setelah itu tahan, besok tarik nafas tanpa menutup mulut. Coba. خذ نفسا. Tarik nafas tanpa menutup mulut. Berhenti, tahan, besok tarik nafas tanpa menutup mulut. Coba. من أين دخل الهواء؟ Dari mana keluar
من هنا يكون لا، وأثناء خروج الصوت يكون من هنا أيضا. الأنف لا يشارك مع اللام. نعم. Urusan Syekh apa? Suruh praktekkan kita pertama huruf mim dan nun. Ketika nun kan disuruh apa? Tarik apa? Keluarkan huruf nun, disuruh tahan, tarik nafas. Beliau tanya dari mana keluar apa? Masuknya udara tersebut dari hidung. Tapi ketika huruf lam disuruh praktekkan kembali. Tanya sama beliau dari mana? Itu keluar dari terpilih. Kalau ada yang apa? Ketika mengucapkan huruf lam keluar dari hidung, maka itu dia mengucap sah. Makanya selama ini kita dengar orang-orang yang membaca sengau ya. Coba saja baca lam, huruf lam dibaca syong. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya sengau ya. Itu salahnya apa? Karena dia memasukkan udara dalam hidung ketika mengucap huruf الراء هكذا الراء. هذا لسان هذا سطح حنك مرة هكذا. ايش هذا؟ تلاصق. ومرة هكذا. ايش هذا؟ مرة تلاصق، مرة تضييق، مرة تلاصق، مرة تضييق. لا ندري هل نصفها أثناء تلاصقها أم نصفها أثناء تضييقها؟ متى؟ أثناء الفتح أم الغلق؟ الفتح أم الغلق؟ الفتح أم تحير، فقالوا إذن هي أيضا بين. وهذا ما يسمونه بالتكرار. ما اسمه؟ تكرار. وهذا ضروري في الراء لا يتجنب، إنما يقلل كالغنة. هل نستطيع أن نقول غنة دون غنة؟ لا نستطيع، ولكن لا يقول أحدهم صراط الذين أنعمت. إيش هذا؟ يقول الشيخ قال النون فيها غنة. نعم فيها، ولكن قليلة. هذا مفهوم؟ huruf yang selanjutnya yang urusan Syekh ucapkan adalah huruf ora. Ora itu kalau kita perhatikan yang pertama dia talasuk, kan kena. Ini lidah kena dengan langit-langit kita. Tapi karena pada huruf ora itu ada sifatnya tekrar, dia kayak gini. Bergetar ya kan? Pada huruf ro itu harus ada getaran. Jangan kita hindari, tapi kita kurangi. Seperti halnya gunnah pada huruf nun. Boleh kita membaca huruf nun tanpa gunnah? Tidak bisa. Tapi kita jangan membuatnya berlebihan. Tadi saya lupa sampaikan bahwasanya ini kan para ulama bingung. Walaupun sama seperti huruf mim tadi, dia ada talasuk, dia ada tapi ada jarayan asal. Dia ada eden dan di sini suaranya berjalan, tidak bisa diposisikan di sini, tidak bisa diposisikan di sini. Tapi dikasih nama yang baru, al-baini di antara keduanya. Jadi al-bainiyah kalau diartikan pun pertengah di antara keduanya. Seperti ini juga kalau kita lihat huruf ro pertama dia jadi ini langsung, tapi yang setelah itu maka ditaruh di antara keduanya, di antara syiddah atau di antara rafa, di antara syiddah dan rafa adanya baini. Bisa dipahami? آخر حرف العين نسمع إياك
صحيح؟ ولكن هم لم يفعلوه هكذا. إذا صوته ليس هكذا. كيف؟ قال هو جمع بين الجريان والانقطاع. كيف؟ يجري أولا، نعم، ثم ينقطع، ولكن ينقطع دون إرادة القارئ. يعني هو ينقطع، ليس أنت من قطع، هو الذي انقطع. هكذا. نعم. لو حاولت أن تكمل لا تستطيع. نعم. أما الذين يقول ينقطع، نعم، طب كمل، 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 إذا هذا رخاوة، هذا خطأ. إنما الصواب نعم بدو. لو أنه لم يسمع، لم يجب الصوت في البداية، لكان همزة. وهذا السر في أنهم يحولون الهمزة العين همزة. حرف العين والحاء من مخرج واحد، هذا سنعرف فيما بعد، من وسط الحلق. الذين ينطقون مكان العين همزة ومكان الحاء هاء، وسط الحلق لا يعمل عنده، مشكلته في المخرج. كرجل يده لا تتحرك فيأكل بقدمه. ترون هذا؟ يأتي في انترنت رجل يأكل بقدمه ويكتب بقدمه. لماذا؟ لأن يده ليست موجودة. فالذين نطقوا مكان العين همزة ويقولون أليم ويقولون تأملون ونأكل، لأنه لم يتدرب على نطق أو تحريك وسط الحلقة العين. فنقول نعبد. كيف؟ نعبد. لابد أن ينقطع الصوت. أكثرت عليك سمعت. Huruf yang terakhir, huruf ain. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita ucap huruf ain, suara kita tertahan, tidak mengalir dia pertama, mengalir. Sehingga kita akan memposisikannya juga di sini. Tapi ulama juga tidak akan memposisikannya di bawah dan juga tidak di syiddah. Maka para ulama menggabungkan pada huruf ain ini, menggabungkan apa? Pertama dia mengalir saut jarayan as-saut. Huruf ain, ingat, huruf ain pertama apa? Dia jarayan as-saut, pertama dia mengalir suara kita. Selanjutnya dia terputus. Tapi terputusnya itu bukan kita yang memutus. Suka-suka saya enggak. Dia minta sendiri. Dan ketika terputus kita tidak bisa melanjutkannya lagi. Itu dia. Jadi huruf ain gabungan antara mengalir suara dan terputus, maka namanya bainiyah. Ini yang membedakan antara ain dan hamzah. Kalau hamzah langsung dia. Tapi kalau ain, huruf ain dia pertama dia mengalir, baru setelahnya terputus. Bisa dibedakan? Oke. Syekh tadi mengingatkan bahwasanya orang-orang yang dia mengucapkan huruf ain dengan posisi hamzah. Kan nanti di sini keluarnya di tengah. Kalau ain, huruf ain itu di mana? Di tengah tenggorokan. Hamzah di bawahnya lagi. Orang-orang yang yang dia tidak mengucapkan huruf ain dengan benar, dia pakai hamzah seperti berarti dia nggak berfungsi ininya. Tengahnya seperti orang yang punya tangan tapi dia tidak bisa orang yang tidak punya tangan yang baik, sehingga kita lihat di internet orang makan pakai kaki. Seperti itulah orang yang tidak memakai tempat keluar ain dengan baik, dia pakai huruf hamzah. Maka perlu dibedakan, kalau ain itu pertama mengalir baru setelahnya terputus. Siapa yang memutuskan? Putus sendiri, bukan kita suka. Itu dia. هذا مفهوم نريد أن نحفظ هذا. Sekarang kita hafal ya.
نقول تلاصق تلاصق انقطاع صوت فتح مفاجئ صوت منفجر صوت منفجر تلاصق انقطاع صوت فتح مفاجئ صوت منفجر الشدة عند القدماء حبس جريان الصوت عند النطق بالحرف حروف الشدة أجد أقل بكت هنا Diperhatikan